Siyanibingelela nonke. Kunale post le ebhale ingqwele zikamaskandi. Iyangihlekisa kakhulu ingqwele zikamaskandi mayiphostile ngoba ziyajovana ayihlali phela. Lapho uthi kwamanje umthandeni usahamba phambili kumaskandi kanye futhi akekho ongamelana naye. Ngicela inkulumo yami nizwe kahle ngithi okwamanje danko. Kumnandi lapha ku-Facebook abantu bebela imbono yabo futhi ngabaphikisi ngendlela abasho ngayo abantu because nawe usukunombono wakho, right? Angikho-ke lapho ngila engomeni kaMthandeni SK featuring uMahu ngengoma yabo ethi Igosha ukuthi isihlanganise 8 million views laphana ku YouTube. Lokhu bayirelease-ke officially ngayi-7 kaDisemba 2024. Sinama views awu 8,122,040 isibalo lesalo ngoma leyo. So uma ngifunda ngale leya post ade ngiyifunda bese ngiza ngapha ukuthi sometimes phela abantu bakhuluma based on the current information that they have or they've seen ngaleso sikhathi leso. So kuhleke wena ukuthi as much as wena ungakuboni lokho kodwa ubone umuntu ukuthi ubuyapi mayikhuluma inkulumo ethize. Yes, uMthandeni wenza kahle kulamalanga. Ingoma yakhe iziyashaya nonyaka lapho because ngamavote more than 960 something thousand, I believe so. Cishe kwaba i-million ngoba kade befisa nje kade bengafika mhlawumbe nakuyi-million. So abantu bayivotele kakhulu lapha ku Spotify isebenza kahle kakhulu iyona le ngoma lethi Igosha. Ku YouTube Music more than 14 million. As a music video ina 8 million plus. So isebenza kahle kakhulu. Numbers don't lie. It means imarket abantu abakhonzima umculo especially lo kamaskandi nalo related to okwamthandeni bayithandele kakhulu. So angeke sikhulume kakhulu okwamukula uMthandeni kade aqala ukucula lento yama-80s late 90s nama-70s ukuthi yasuke yaphuma kabi iphuma ngalendlela esiphuma ngayo kunomcimbi kaMthandeni ethi Thandeni some experience yabe sekuvela kabi ukuthi abamsizanga lutho mhlawumbe inkulumo kuyabe silumela-ke lapho kodwa kunama-album uMthandeni akawakhiphayo before ama-album amaningi many albums before including ethi Amagolide lapho uMthandeni igcoka ama-Elisha. So enye album le eyenza kahle kakhulu. Yes, ngaleso sikhathi leso yayikhona i-hype abantu bekhuluma ngayo beyiphakamisa phana ngapha Mthandeni this Mthandeni that. Kodwa le album enye ama-album abantu angazi noma bayirealize an impact yayo eyayenza kumaskandi because le album yayisebenzile yayishayiwe kakhulu. Mina ngomunye nje wayeyithandela kakhulu ingoma ethi Amagolide bese kuba ile ngoma ethi nami ngizoyithenga i-tablet ayithi tablet. Ngikhumbula nje ukhosini FM kuse umroza lapha wayiphatha uhlelo angisazi ukuthi wayehamba nobani ngaleso sikhathi leso kodwa nje ngikhumbula kahle uye ekade wayifaka le ngoma waze wayirepeat yabo vele ingoma oyidlala namhlanje i-comparison na before mhlawumbe sometimes i-beat ayikisafika ngalendlela ayifika ngayo kodwa waze wayirepeat leyo ngoma leyo cause wayisebenzile uMthandeni. It's not like mhlawumbe uma sikhuluma sibhoka la sikhuluma sikukhulumayo ingoba sesifuna ukucindezela no ukubhoka nje ukubhoka bana nihlale nibhoka niyabhoka okwethu ukuthi sikhulume into esiyibonayo as much as umuntu azi ukuthi esingakufuni ilokhu nalokho mhlawumbe nomculo ithizeni sibona ngathi uyacindezeleka ngathi akusakhulumi ngayo ku YouTube siyakhuluma thina kodwa angeke singa-recognize uma sibona into ethize ukuthi cha lena ke inhleke lena ke ihamba kahle nakhona lapha kwakuhamba kahle kakhulu angeke nginikhohlise ongazange ayilalele album ayinikeze isikhathi. It means umaskandi uqale ngobe esetshelwa esebona ngathi usungena estyleni inde le ndlela abamlandela uMthandeni bayazi ukuthi Amagolide impela kwakushikisha ufuthi lapha ngasebenza kakhulu. So angeke sengathi konke ke mhlawumbe nakwenzile before akwenzakalanga mhlawumbe sengaba ukuthi ke i-streaming ngaleso sikhathi leso esasingekho high yabo sasingaphushwa ama-CD into enjengalezo because ama-cassette ayingasekho. Le ngoma ke ayimnandi kakhulu kunalethi tablet
mhlambe nona uzoyizwa but mina ngiyizwa isikhathi leso yayi-kg nje yabo lamatemu lawo uthi ngizoyithenga i-tablet. So manje-ke uma usubona ingoma ezithi Gush yabo Paris thina siya-understand ukuthi okay izinto nje athandayo ukuyidlalisa lezo ngomthandeni. Hence this is why kulo nyaka kuthe makushintsha nebeat wahlanganisa lezi ntokazi lezi njengomahoo njengobani uNomcebo Zikode sekuba nale inkosazana ke uLwa Ndlonkulu. So there was nothing new. Maybe bekumele athi twista kancane ezinye izinto ukuze ke lento ayifunayo yenzeke. Nangempela ke yenzeka. Nansi ke ingoma ke ina 8 million. Nayi Paris nayi iyoshaya 30 million manje wama views. So into mase ihlangana kumuntu isuke sehlangana. You cannot deny that. You cannot say otherwise. So sekuhlangana sekwenzeka empilweni yakhe. Okuyinto enhle ke for yena ke umthandeni ukuthi ke iyenzeka lo nto leyo. So nayi ingoma ke lapha ku YouTube ngifuna ukuveza ukuthi sikuhlanganisile u8 million views, 8 million plus. So simbongele kakhulu abantu basaqhubeka nokuyistreama. So isihlanganise 3 months bayikhipha as music video. Already sina 8 million. Lokho kumele ukutshele something ke yabo. If I was kumele ukutshele something ukuthi okay abantu lento should bayiconsumayo bayayithanda and bayaappreciate. Lokho sifuna ukukuveza nje kuphela. Ngibonge nisale kahle. Ayizonde ngapi.